अहानबदा सोशल मीडिया साइट ओइरिबा फेसबुक दा कोरोंगांबा खुमन फोंदोरप वाफम खरा मैम थमजरी मीगिना सुगलै लेरमदब लैनब होनरकपा अखोइगिना लैरमबसिंग मंगहनब होनबा हाइब वाफम थमली अमरोमदना यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूके एनए गी टाउन कमांडर पीआरओ सु ओइबा मियोएसी नुमैना कापतुना हतलमले हरि म्याम पुना नोबाब दिक ngamiनसी अतोब थाजनेगो ओइरिबा पावमना अमुगहना मणिपुर गी डीजीपी ओइरिबा राजीव सिंह कांगपोपी दा सख्रे हारी टेक्ता कायदना थोय अमसुम थोयबा फाजिन्दुना लैरिबसी थादोरनबगीदमक्ता खोंसानखिबने हारी रजना हौजिसु मियो एनी थादोक्तबगा मरी लैना थौबाल डिस्ट्रिक्टता टोटल बंद चथरी हारी मणिपुर टॉप चैनल की माइकैदगी मरुओइबि इपाउसिंग म्यामना थमजरी अहानबदा लैंगाकसे क्याम कुइना मकुट मक्रांगदा लोटुना लैखिगदौरिबनो कोकोमी स्टूडेंट विंग पालिब लेंगासिना क्याम कुइना मकुट मक्रांगदा लोटुना लैखिगदौरिबनो मिसम म्यामगी पुंसी कनबा हाइबिस लेंगा की थाउतांग नतब्रा हाइना कोकोमी स्टूडेंट फ्रंट थमनखि कोकोमी स्टूडेंट फ्रंट की सिरोलमन हाइ कोकी नार्को टेरोरिस्टना लेप्तना सथरकलिबा टेरोरिस्ट की थावोंगसी थेंगनबा अकनब थबक पेखतपा ngamdriba मदि इंडिया लेंगा की मथक्ता मियांगी मिहुतसिंगना अमत ओइना लेमिनदुना सबसाना थेंगनबा ngamdaba हाइबिसि लेबक थिबनि मिसा मियांगी असावबन नोमनोमगी हेनगलकलबदि असावब कंट्रोल तोब ngambagi वांगमद लाकन हाइबिसि खंजिनबा सुंगनि मणिपुर की इंटीग्रिटी थुगाइनब होनबदा असौब थौदांग लौखिबा अमदि इंडिया की सोवरेनिटी असौब सिंगनबगल मरी लेना एनआई की केस लैरिबा मदि सजवा जेल थमलिबा मार्क हाउकिप का हौजिक सिन कोकी नार्को टेरोरिस्टना किडनैप तौखिबा मियोय अनिगा एक्सचेंज तौसे हैरकलिबा वाफम असिना असुंब ओइरबदि इंडिया की होम मिनिस्टर अमदि मणिपुर की डीजीपी लोइनना सिक्योरिटी एडवाइजर न तुमिन येंगदुना लैरिबकी ओहंतो करिनो असुक यामना सिक्योरिटी फोर्सिंग लैना मिसा मियामबु इराय लाइना किडनैप तौब ngамहनबा लोइना किडनैप तौखरे हाइबा खंगलबसु मखोइगी खुंगुल लीनबगी थबक अमता पाइखतबा सिना मियामगी पुंसी असि सेफ ओइद्रे ताकनि इंडिया लेंगाकनसु मितै फुरुकपु हन्ना येंगदबा अखोइना दुम कुकी मिलिटेंट सिंगी मिसंग संगदुना लाकलि हाइबगी असौबा खुदम अमसु ओइरे करिगुंबा फाजिन्दुना थमलिबा मियोय अनि एसि फतनुंगदा थोक्लबदि मदुगी टेक्साक पुमा सिक्योरिटी एडवाइजर अमदि डीजीपी न पुगदबने हाइना सिरोल असिना मखा तरकलि अतोप पावमना नहा अनि टेक्ते कायदना थादो ओ हाइदुना खोंजंग संसंख्रे कोकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनखिबा नहा अनि अथुबा मतमना टेक्ते कायदना थादोकदबने हाइबा डिमांड तौदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर MUC गी माइरोय सिंगना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी गी मेन गेट मनाक्ता वकत मिफम फमदुना खोंजंग संसंख्रे वकत मिफम मदुदा मिसमदा खुद थाबिगनु मणिपुर लेंगाना फाखिबा मिसम सिंग थादोरकनबा होनबियो अथुबा मतमदा टेक्ते कायदना थादोपियो अखोइ पीस पामी हाइना इबा प्लेट कार्ड सिंग सिजनखि खोंजंग अदुर सरुक याखिबा माहिरुय अमना फोंदोरकपदा कोकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनखिबा ओइनाम थोय अमसुम थोक्सम थोयबा अनि अथुबा मतमदा थादोकनबा मणिपुर लेंगाना अकनबा थबक लखरकदबनि कोकी सिंगना फाजिनखिबा मखोइ अनिगी मनुंगदा ओइनाम थोयबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की कल्चर द इंग्लिश डिपार्टमेंट की माहिरोइनी मार्क मरीसुबा सेमिस्टर एग्जाम फमख्रब माहिरोइनी मार्क फजनखिबा सिना मरमोइदुना यूनिवर्सिटी असिदा पांथोकदब थबक थरम कया अमसु पांथोकप ngamdana लैरे हाइनसु फोंदोखि अतोपा पावमना लैंगा की थबक संगमदा लंजेनरबा सिंगी कोटा थंबियु MLA एजुकेशन लैंगा की रिक्रूटमेंट प्रोसेस द लंजेनदुना रिलीफ कैम्प लैरिबा सिंगी कोटा थंबियु हाइना थांगोइबन केंद्र की MLA जोइकिसन फोंदोखरे सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर SSUM अमदि थांगोइबन केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुन सिंदुना थांगोइबन खोया थोंगदा लैबा तोंबिसना हाई स्कूल रिलीफ कैम्प पांगदोखिबा सामग कुनगनि पांचुब लमयान बिहिजम इराबोट की मपोक कोमन थरमदा मथकी वफमसी MLA खुमक्सम जोइकिसना फोंदोखिबनि थौरम अदुर सरुक यारदुना MLA ना मखाताना हाई लैंगा की थबक लौब खक्त नतना लानाइगी ओइना लैरिबा प्राइवेट सेक्टर सिंगसु लांजेनरबा सिंगी प्रायोरिटी पिहनिंगी हाउस स्टेट असिदा तंगदु लैतादबा फिबम अमदा लैरिबा सि माउक्सागी फिबमदा हंजुनहनबा सोइदना ngamgani अदुबु माउक्सागी फिबमदा लाक्लिंgai मरा असिदा इंग तपलमदम अमा ओइनबा स्टेट असिगी MLA मिनिस्टर खुदिमकी थौदांग लै हाइनसु फोंदोखि अतोपा पावमना सोमरेंद्र थोक्सोम की खुनाई के असेंग लनमी फोंख्रे कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सोमेंद्र थोक्सोम इबा खुनाई के असेंग लनमी है मिंगथोन लाइरिक अमा ngasi फोंख्रे लमयान हिजम इराबोट की सामग कुनगनि पान सुब मपो कुमोन के मरी लेना मणिपुर प्रेस कप की थांजिंग होल पांथुकिबा लाइरिक फोंबगी थरम द रिटायर्ड IAS RK निमाई
UCM की President ओइरिबा पन्नम की President युमनामसा दिलीप कुमार अमदी GP College की मणिपुरी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर वाइखोम रमेश याउना तुआन तुआन मियोय क्यासु सरुक याखी ngasi phongkhiba lairik atugi aiba kokomi gi coordinator su oriba somendro thoksum naikibada India da tillubadagi Manipur gi khunai rol kaithrakli singtam haina leijarabasu hana apunba kanglup ambagom puna leiramba du kaithraktuna tuan ba kanglup purki wakhlun sakatnarakli oirakliba phibam masi lamdam masi da khundaminariba punamagna amatu oina thengnaminaba mathautai aikhoi khudimak khunai sigilan mini lamdam si kanmara puna thaudang lominabagi wakhalonda lairik asi pathokpane haiki mangna makha taraduna mari bakningba naha kya thulakliba si mekai kadomda sakhigaduino khanbada awaba mani tongi mirona lawgadaba thaudang amadi makhoina asumba lambi khanbada kharada oirabasu kanaba pinabagi wakhalonda lairik asi puthokpane kumza english nganiga taret adu waidigi hauduna lairik asi irakhibane Lairik asigi sena khuding da tuan bo han thokpi na bo hotnari haki Somendrona iba khunai gi asengma lanmi haina mingthon ma lairik asi phongkhre an su paw su da makha tarakli amarom na lambi nung thaduna semjin bawkhre nangpok sakmai amadi yaripok sarangpat bengi isam khunau laurembam na singba lambi asida phibam khare hena soklaba mafam singda 5 Sarangpat Jila Parishad members oriba BJP Thobal district su vice president oina Thaupuriba Saugrakum Japana nung thaduna semjan bawkhre lamyan bi hizam irabot ki sahi samaga kungani pan suba mapok khumon thoramga mari lejana miyam gi yefuna lambi semjan ba hobani hairen su pawsida makhatari makhasa tharak poina topa pawamna kanglei paki mairagi editorial miyam di special content moina miyam na thamjari Kuki militants na phajinduna thamkiba naha ani lengana kanba ngamnaba khona phamthui Manipur thokliba sahi amaga tha taruk helaba kanglup anigi lalasida Kuki narco terrorist ngi thawong kya leptana satharaklaba fawa makoibu India amadi Manipur lenga anina tumina lasinba gum tawribsi yamna lali makoina Manipur thugaina bo honarakliba si barat thugaina bo honabani haiduna lawduna Kuki militants ngasi lakshina bo honabagi thawdang adu barat lenga amadi Manipur lenga na matam sana lawgadapni ngasi pawo makoi bu kaw thabagum thadokuna thamlibasina makoina terrorism gi thabakya maning makhatamna satharakbu gi maram ama oiribni makoina satharakwa terrorism gi thabak singi manungsana handak naha uhum phajiluraga ama thadokraga ani bun hauju pawo phajinduna thamlibasi terrorism gi asengba thawong adu malem gi miyamna mayek sengna uthorakpani yamna ngaklibadi haujik naha ani phajinduna thamlibasi Manipur gi ngamkhai manungdani Mapa lebak lamda phajinduna thambanati maduna phajinduna thamlibna ha ani asibar lenga amadi Manipur lenga na tekta kaidana kan baibsi araiba thabangni adubu tawpham thokpa thaba asi tawdaduna haujik lairibasi yamna lali miyam gi mihut amamam oina lairiba MLA amadi minister singna makhoi gi lokham thokpa thawdang du sapsana lawgadabani maduna tana MLA sing amadi minister singi imung manung sokte masa masu phajin punsin khiri haiduna nungai ningai dana laithokpadi sumroi asiguma matang asidani miyamgi mihut oiribe MLA singamadi minister singna makhoigi lokhom thokpa thawdang adu sapsana lawgadabani hauju phajinduna thamliba naha ani asigi leifam sungsoi soidana bar lenga amadi Manipur lenga na khangpham thei loidana Manipur ngak sienana lairiba army singamadi Manipur police ki kangbunasu Manipur gi karam mafamda Kuki terrorist singa sina operate tawribagi habadu adum khanglibani Misam naha ani phajinduna thamlaga Manipur amadi Bharat thugaina bo honariba haujuk phajinduna jail da thamduna wayen sathariba Kuki terrorist ama thadu adu oirabadi phajinduna thamliba naha ani asi tekta kaidana thadokani haiba wafam phongtorakpasi Bharat lenga amadi Manipur lenga asi karisu leitana khali takpani loinana laiba asi gi satnariba ainbu khongongnei haiba takpani oiriba phibum sida Manipur lenga na lokham thokku thaudang sapsana lobu ngamdana naha ani edugi khungul lidi lakhot piaba thabak lenga na lokhali haiduna asum lairiba si miyamna aduki matik penatre ngasi gi malemasi science and technology gi lamda aduki sakhot pa haibadu oiribani loinana satellite ki yukni maduna kadaira kari aranma thabak tawri haibasi yamna laina khungul liduna khangdok ngamlaba matamni maduna bar lainga na lokhot piaba thabak thauram sing adu lokhotuna phajinduna leikraba anga ani asi athupu matamda tekta kaidana rescue tawna bo khona pamthui hauju phabu Bharat ki prime minister union home minister gi maikei digi karigumba wapam amata phongdoktuna leiribasinasu Manipur gi miyamna atuki matik penda ba haibu wori
ꯃꯆꯥ ꯐꯖꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯥ ꯐꯖꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯧ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞꯈꯣꯜꯅ ꯅꯤꯜꯂꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯆꯝ प्रꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯤꯆꯝ प्रजा ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯊꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯇꯨꯡꯕꯨꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ